ama Spainin dam na le phat pha ep wa ha chunung pathen thangwa in mahlang dunia hi mission report in sai deu hi in dunia mission report thu pi chu pakai na to hin ka hin ko ki khial sa e ti athu pi hi in Zimbabwe gama ko na Eugene France kitipa testimony in sai deu hi in ama hi 7-day Adventist College Solusi College ko na lekha thimjil na e na ya ko na hi Jesu Christian ain ho ain khial sa dan hi he testimony ko na innovate deu hi in atu sim sei pan jing telew hen he Eugene France kitipa hi Solusi College a hen a chin hele he college a chi ma san ni pena chun school campus wa chan ama hi ama sa penin agal hungin hi chan ama pa hi asam jong aba the thu in chule alangai na tep azong chun la chu the thu ho pathian dai lo la wanoi mi ten angai sang la ho hi tam ta ko in hi chi la ho chu angai ji in ai lai ta banga chan phalo ta ki vondan hello ta samba the thu a jing wang chun hi chlai Solusi College 7-day Adventist College nei te chun hi chipa a ko na hin thilke dang khat do Indian pathinen amai ai man cha ding he ti amu do thei ji u chun chipa chu chana vetelovin scholarship ho jong a hin pita vin ti chun ama pa chu a hin phat bol vin hele hi chipa jong chu along them ong ki khialin ama sa chu hi chlai college a hi kum khat bo si akaya chu te le South Africa gam la hi si lekha semban chu ga jom ding ti a hi a gel hin en lai ta ba ngai lu na chan pha chan a hin kho ong ki khialin hi chi college a akai chu ta salam azong thimjil na azong na sate na khan to pi in chile lagaw lama pathin thu ho azong na sate na khang to we ti a in khwa a ki mu do thei ji chun kumkin achun college jang zon tarvin hisrai college ma chun hong kai ki tan cha chu piti tam tia hele he che pahin asai na chun che class kilaji theology class kilaji o hi ki ading in apa chu ma jing in kin jo kalung alu pi re jing in hi ji chun he che class wa hin lunglu te inga zaw ji ti na sein ai la ama aboina ta kha chu biam ti le Greek subject hi ai thiam thai point che Greek nga hin phasin atam zon alo samji in chele atam zon grade C minus ai lo le kala la kom le grade D ho zong test ho donga amuji in che itapanga ki ham bol wangin hi che Greek subject chu ai thiam thai mong point hi ti chun phat hong cha cha lin hi le Eugene yong hi last semester sim thai ding in a home tain is last semester in simding achun his like college sading a Greek philosopher Mr. Leo Ronio ki te pa ta chun ong kisin pan han tain ichi Eugene ki te pa hi college sa hong kai ti lai chu si Greek philosopher pa hin in muna na ko zia ta chess ki chip zidan ho jong an hel zia chess ho ki chem pom lan ji hin so le ga he thai ki kha chu hi Greek philosopher pa hi United States kama Native American so ko ma zo missionary na hi kum tam ta ana to hi in chule university dang ho azong azil ko ana pangji a hi ta cho aloi le pai ki ba pi ho in ana to namun ada anung jing wa zong ama pa hi ana to na chu dal halo hela chapong ho in khusim na dinga chu ain ko a phal lewa hi ta chu pan ala ajing a hi in ichon amani ong kisin pan han tan Eugene ko ma chun ronio hin missionary na to songa athil tu ho zo si cho abon za asai pi jin hele Mr. Eugene yong chu ain ko ki khia sa ma za ki til kho ma ji in ite phat hong sa ga dung zuin last semester exam hen bol ta we ne hele Mr. Eugene kya ki te pa jong chun Greek subject a hi thasam ma a hi ji chun exam a ji zo zawa hin allo subject ding hi he tain he ji chun dung no mo te in he answer paper so ki chain oza pu ko ma chun a chin oza pu tu chung wang ka lo subject ding he tai tin dung no mo te na sei na hi le oza he ji oza pu jong chun a kho poi exam phatia na ji chai thei ji in ka ke pa e tin he ji student pa Eugene so adon bo in ina ai tin awang chun Eugene he ji hap ta hung ke chun alung anum thei point a ji chu to in hin khwa hi to ding tham ding tam pi jong le he ji last semester chai chai le chun ji nei ding ti hi alunga a yela hi tan ai la hi tia graduate amu lova last semester a chai thei lova hele a tha bi a thagup tabong lekha a sim jom ki ding cho gela hele no mo lo hi ta ha asa ma jing hi ti chun no mo te no min hi le phat chom khat zo hapta khat hapta ni ho zo vel hen ji oza pu Mr. Ronio chun he chi chapang pai Eugene cho ain covid ya he chi pa ai ta chun thu a sei pin he chi a to sei choi bi ham ti lai ti hen a sein nang hi kumli sung ka hen vet hi na hin
na in khului akunin ki khial na nei in na ki ham bol in chule pathian na ngai lu e ti kamudo e chule na la ngai na tep azong chun la chu the thu ho khialin pathian la ho na ngai ji tai ti jong kamudo e na nga kunin ki khial na di ta kamudo thain krista ang sung na nai zunge subject dang ho zo si ana bol hoin na lo ring so ke ye ichi graduation hi na nga dinga itabonga poimo ham ti jong ka hen chule greek subject a hi na bol hoi theina zo se na bol zo na jong na lo so hi ti jong ka he theme ichi a chu ngai lu na zala kapas ading na hi namalam hin khwa na nga kura pathinin to gon len pita a hin pu do ding hi ti ka hen graduation na mu theina ding ai grace mark ka pi ding na hi tin ichi ozo pu chun ichi chapang student pa using ko ma sa sei ni le using yang ake pa ma jing ni cha ozo pu ka ma ki pa thu a sein ake pa wal chi chun in akile in aum na room al na chun adil su in pathin ko ma ki pa thu a sein in khwa thil ki dang ta so a ita thil ai thei lo ding din mun khana ko na ai thei ding din mun khana hung ta ji chan pathin ko ma na sen ki pa thu a sein chile aji dinga aki gu nu ko ma jang chun fun a bolin pathin lu se na zaleng graduation ma thei ding in ko tai iki chen ding he tai tin aki pa na tu cha sei pen uzen in graduation ai mu zo chun mun chum chuma haubung chum chuma pathin na atong chom jing in ti chun khang lai la hen la hobung la jong le ti chun na sa te in ai kolom ke pathina ding ai ki mang chai ti chu tu ni mission report a ko na imu do the san so hi in zil do the jong tam pi o min in khowa i ha sam na pen howa jong hi pathin in ei pi wa hi le chi i ha sam na pen howa ko na jong chu pathin lo pi na hi ki phong do the ding a he ti hi chi testimony a ko na i zil do the o hi in e ho hi itabong ha samutin itabong ha mo jong le hen tu din mun ji wa hi pathin in ei nung sun lo hel di wa hi in Isaiah bung khat langa chu ivet na ai le hi di hen akisunin pakai hi tin asai hung win ki ho to hi te na chon se u ti san bang jong le bu bang banga bang ding na hi ve sandup je ju jong le ke ngoi mo zo sel ta bang hi ding hi ati thing isina athunai pan pa thai bu pi hen lang ai che testimony a ko na i mu Eugene France ki pa jong so masanga chen asam ho jong anaba the thu ji in chele pathian dei lo la chu the ho jong anangai ji hen la pathin ai mu china ta cho ichilai college sa ko na pathin tu taw ai he do pha chun pathin pan pin zalin ai ko khial thein ti chun ki vandan ki simdan ho jong ai he in chile masanga la chu the tu ho angai jingwangin tu hin pathin la ho angai ji tai ti chu chi testimony ko na imu thein ichabanga chu e ho jong tu ni hin itabongin ta samu hitin itabongin pathian dei lo la mi hin ko mang jong le hen pathian anga e ki le ki wa le pathian in don lawa e koi lo hil diu pathian in ko ase sa chu atha sim the he ti chu si testimony ko na izil do the wa hi in dunia mission report se na hu chan chu hin tin mission report isai ki ta ka sevin pathian im na mun se wa dam na ipita hen